Rape adakan pakan. Sapi dua. Raja raja. Ocen ada ocen. Dia remeng sapi singa kena. Ya rebe tade. Yo palan. Kuala koros de remeri. Keberadaan corona jadi pesi tadi pesi asrut de remari kan tentu sapi tak gelem abudu de remah pakane mar jemui mar tak gelem budu aduh iya budu de rem cek sapi laki tidak laki sapi ni makoknya namanya tu budu ya cek yang apa rindu cekan kok to putih situ ya tak apa ngambil guntur lekang metokang saya nyari sapi cek sapi laki kebelah sapi bini guntur dia sebelah mana ruwet mikir sapi iya palang kor ya Rini lah nelpon melulu minta budu. Tak tahu cok sapi laki guntur semele. Oh tengah kaira tak cilemi diri. Kebejir kari ini. Mereka tak nyam melulu. Si Andi ceremi. Hari ini tak mikir je. Sapi ni kurang cemu. Minta pesen cemu tak beri sore ini. Beden atau budun. Sapi laki. Namun salah kirim meningkorin guntur salah aki. Kola lesok salaki ngare ki makan ki ajemui sore ni taki mulu repot ko pola beni de ini pola jual make diri ni tak kereta aku sapi cek jual cek ini sapi jadi tak kira tahu pola mak bede cipal kapel de naru biasa den nak fe cipal kapel nyere sape maka den nak jual ni nah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah dimar ya ore gede di Roma nak ada ore ya. Waalaikumsalam. Kaki ci. Ya ada nak ci. Cipal kapel ya Arab dan nak kaki ci. Dan nak ci. Abo. Iya ya orangnya ya. Oh. Sare esok-esok. Tuh, rapak ci. Senyatan kok main diberi gila sehari ci ngareban ci. Perlu apa marah dului? Baan mau tado orang ngeboy Arab membodoh baan tak ngocak apa. Tahu ci. Benih yang kok ngareban deh benih apa ci? Maria sapri beli lagi. Sapi yang kok budu tak kelima budu ci. Orang ada budu. Saya beli benih sapi bini ci, sapi laki. Sambine benar apa mak jual sapi. Lah tahu sapi rek gebe bu obuna bu. Ya. Tak usah jual apa, nyari lain. Bisa jual apa dia. Kakiku tak kalbu tibi ci. Ajual apa pole ci. Cengkotan di apa ci. Otang Andi, di Andi gun sapi. Mun tak sapi saya jual ci. Sambine ben otang sapa? Belum mbak Enci tak kira tahu cicak gong jam ke siapa.
Beda ring parteker cih, ya cak ring bini yang nyaman tremi cih, jalan ring bini cih. Dak na benar cih, tak ada nak ya nelpon cih, yang kuat cenci melulu cih. Ya si nyaman otang ya dah rumah pole cingko. Ya kangkok incem kaji cih kaira je cih. Ring parteker puan dia keng tekengan cih, tegang etek. Oh, yang kau tahu kok. Mau kau tak tahu ben. Iraja anak-anak bunah wi, ya. Yang kau tahu. Weh tahu. Oh, siapa sih tak tahu Kak Ira? Tiba-tiba tahu cih, kaira je. Ya, cak nyaman otang cih makai ben tahu cih. Dia rumah pole cih, aku nyaur kan cih. Cila otak. Ya, daya bayi. Neser kok kaban. Ben salah juba. Pikiran ben ruwet. Jen kurus ben mikir utang mulu. Dina songkok lah belia. Ano sapir ya berempah laku ngucak ben. Ya kerja lang-lalang. Jeng sapi setia lah dibebarge. Pun lantaran pulan kurunaria. Loh, mundik ben kanca kin si tak nyaman makai kanca sepah coba sih kau sakit. Engkau makai coba tang buk genteng cih. Mau pah tas ngetas omong cih. Kaca sapin ntar buat coba ben. Dari metuling kok. Engkau justru jujur. Engkau mau cak ben jubak jujur. Justru engkau mau cak ben genteng. Pada surat ya Ahmad. Berarti engkau leceh. Malah aja nyari tukar aku masalah jubak deh iya. Mau cak jubak buan. Wah. Bedidak dan aku ukuran di perasaan sih. Aku makin tak main rara. Amat tak bengkok beli sih. Aduh padu bang perasaan padek ya. Jangan korek meniak sapi. Benar-benar coba sih. Aku kata dia mak. Tak kok kira tak ngari sih. Rapi apa dok rumah ketopong. Lah dia nomor yang masalah sapi sih. Aduh. Gugur burung sih meliang Korea. Burung tak mulai ben sih. Burung. Ya iyalah iya. Burung. Ya wes. Tak mulai ben. Yang kok lah meliang. Kata Pak Caca.